warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, maka nabi ni'matin hamidallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah, masya Allah, la yasrifu su'a illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, obbarayen islama, obbarayen imana, kan itu kata rahaginya bidinya rawat terkenal bunyi esenu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kanin tae jirinjutun salam ka diyele ka tu tajawat ayammo siapa nakanya godi onanno oromia godina harange lita ana wata kutura Syekh Ahmadin isini bersisani asiterkan ini wala asiterkan muin dandamini bakawa ka jata ana salam ta munja isini jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hindi bisa salam ta jawab kaya di miti salam ta jawab kaya kala dinje tinadi bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak orang tira orang salam dan orang aywan ini Islam ini jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cuma untuk jangan dekat di juga. Tiga kata salam dan dari sini jangan kau punya tu kemarin waktu wajibnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam ni jangan yang kemarin pintu rukenju. Juntu punya junada, tokoh bahasa juga jauh. Islam juga kemarin dia kemarin pintu. Kemarin biar salam mati. Aceh bahasa di umat Islam kulturam. Sunnah tadi jinan malan je. Ida tak bahasa di Islam kultur sunnah tadi. Asal kemarin pintu ida wajib tadi nanje. Nah, malam jian juga. Nam tu kemarin tamal le dan kemarin pintu wajib jian. Waalaikumsalam wajib. Assalamualaikum sunnah. Sering kita dewi sana kemarin bisa dewi zaman le wajib. Hari rorin tu asman namsa. Siapa nak kaya isini daman isini tidak masuk. Aram tanah alim, mengaku jani. Asal yang mulai mengaku jani sebelumnya. Tapi tiga yang terkena akan negara yang tak mana. Amma makasih orang yang ini nasib kami. Siapa nak kaya kuasa di. Tamsa jani kuasa di nanti ramah orang biar kita majani. Kuasa di mari sampai satu kupan. Umat Islam jani, umat Muslimah, umat Islam dianjung, itu minna mati dengan orang. Sahabat ni, umat ni minna umat ni apa kerjaan dia kerja mati misalnya. Kami tiada nan, terkemar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aswani bisla. Iman ni umat ni yang betul, mizan kepada orang ayam. Akan orang Arab dia sendiri kelami. Baik sendiri ba? Apa sebab mizan umat yang butuh mizan iman umat yang butuh mizan dia berkurang iman ni apa bersedih? Amal jari dia berkurang. Selalu jahai iman Abu Bakar iman umat. Iman Abu Bakar itu iman umat yang dibacakan. Tadi umat yang itu Abu Bakar yang dibacakan. Ujamai sampai tadi dapat umat yang itu yang nan. Umat yang kemarin jenawar sampai di manusia jadi kan. Kali namni adarawan ni siapa nak jadi Islam kaman. Yoni bi abang pene tumin awan jadi nak terus working है. सुनी गाल सीधे संतिक को ले इसी चाकली नहीं जान. हम क्या पहले वन्नी है तुम वहाँ पर कत्रो और केसुस वन्नी थी सगरा रत्ती वन्नी वल्गो हम क्या पहले हम मातुर ले थी जाकर देवे काजल. Ammas akka suma gaafa sagaraa
ratti warqee tumaati wanni sagala ratti warqee titisa ammoo yooni bitamma ratti warqee waa takka salee daawwanni tamma ratti warqee hannisa jedhan sadiifu hatamma dammeessu hannisa malee titisaa miti gareen xiqqoo taatus warra xiqqashoo haqa ratti warqeetu baatila Itoophiyaa guutuu miti addunyaa guutuu ratti warqee irra caala jedhan shafata biyya sadiifu karaa haqaa irratti sabataa jedhan aqiiqaan keenya warra kun jedhan diin keenya diin warra kun jedhan ergamaan keenya warra kun jedhan sadiifu tokkoffaa sanjala jirtanii osoo inni sanjala jiraachuu akkanii har'aan kana dhaloota ergamaa rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana kabajuudhaaf waliin geessanii eega kana kabajuudhaaf wal geessanii karaa dhugaatti jirtanii harweerra jirtanitti dhawaamaa isin jedhan. Lammaffaa dhaamsi sheekonni keenya dhaaman guutuun ilmaan musliimaa tokkollee akka barattinan hundi keenya ilmaan keenya diin barsiifachuu qabna ilmaan keessan bakka jiru barnoota diinii irratti jabeessadha mana islaamaa tokkotti qur'aanni akka seenu qur'aanni mana islaamaa keessa akka hin dhabamne godhuu danda'uu qabdanii isiniin jedhan dhageessanii hin dhageenye takbirta Allahu Akbar. Allahu Akbar. saniif sheekonni keenya tokko wanni nuti isinitti dhaamnu زمن الآخر كيسة زمن والله كيسة كيسة زمن والله كيسة كيسة خلت المرة الآخر والله كيسة عدت كيسة إذا كذا رب برنو تجيو وسيرتما سليم برنو تجيو جوار تأكل بعض الإنسان الله أكبر. هكذا أوكي ورقة harka keessa baasa warri qopheessan awwal ilmaan keessan barsiisuu qabdu qayyatan ilmaan ni barsiifna warri jettan harka keessa awwanni ilmaan keenya barsiifne warri jettan harka keessan harkaan agarsiisa harkaan alaa halkallah yaa rabbi ani yaamsa joogata kiyya keessatti jira yaa rabbi ummata kanan kaachin keessa tura gaajali Allahu Akbar. Tayyib yaamsa joogata kiyya gaata gara isiniif dhaamu isiniif anyeeressu takkuun jiraatitti yooniif sagantaa kafalatti raagaan taate saganteeffuu mala والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته